Waduh, apa dipayahan ada ini? Wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah al-ayah. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Siap. Lagi siap aman. Ayuhal pulan zawajtuka wa angkahtuka mahtubataka pulanatan binti pulan alladhi wa kalani waliyuha bitajwijiha bimahri isnaini zahaban halan nakdan. Suhaimi ta Emi Pak? Emi Hamami Ceng Hamami abah nikahkeun Aceng ka Nyi Emi
putrina Ardin anu parantos wakil ka Abah dina nikahkeunana kalawan mas kawin 2 gram emas murni dibayar tunai. Kumaha?